Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hare musidɓe julɓe ko min Mouhammad Alpha ba arika nokkure men ɗo fi en waw fuɗɗitade nde deftere nde wonɗen e jangude wi'etende innen wondema adda'u waddawa ma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi. Hare hiɗen andi hiɗen jangude nde deftere ɗo en inni ko landal waɗa ha deftere nden heɓi ko Ibnul Qayyim woni ko windi nde. Hara hiɗen mari darsuji tati ɗi wonɗen e wadude e nder ñallal ngal. Ɗen mari darsu mo midi 30, ɗen mari darsu mo innen 15h30, ɗen mari darsu mo 22h30. Midi 30 jo on ko ɗum jannata en ko en firtu hadis goto e nder hadisaji nulaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam, mako goto e nder makuji nulaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam. Darsu ñalorma jon bi mana 15h30 jon on ɗon ko jannata en ko fi pinal. Haray en ɗettay hunde wotere fi pinal. Darsu o inna wondema 22h30 on haray ko nde deftere ɗo wonɗen e jangude wiyetende adda waddawa lekki inne nawnare e lekki. Haray e mi sifinoke ko honno deftere nden nde heɓori. Fandore sincugol ɗi darsuji ɗo fo ko fiye wawu nafitorde ɗi waɓutuji men ko ɗi woni hoore mananku meɗen. Yimɓe ɓen ma leyɗe ɗen ko honto ɗe ɓurdata ko wawugol jerugol tanji maɓɓe ɗin. Leyde hettiɗen ko ɗe hettiri sabu hiɗe andi valeur ko wiyete kon saayi tan. Leyde ɗe hettaki ɗen ko waɗi ɗe hetto ko sabu ɗe yeɓay waɓutuji maɓɓe on, waɓutuji majji on. Ko ɗum waɗi hara musidɓe julɓe nafiteren ɗi waɓutuji men. Joni arten ka darsu men ɗo addoyen fuɗɗade. Haray mi andintira darsuji feɗɗuɗi ɗin. Haray eɗen andi ko goɗɗo ari lande Ibnul Qayyim rahimahullah ɓe maki wondema haray hilam mari nawnare, hilam mari nambara, hilam mari musiba mo mi faggiti. Haray noon mi ɗaɓɓi lekki ha mi ronku yo nawnare nden accitan. Ceernojo windi nde deftere ɗo indi wondema ko windi ɗo kon ñawdete. En inni noon banni oɗo o landino sabu landal makko ngal addi nde deftere ɗo. Haray enen kadi en hi'ay nawnaje buy hiɗen jogi inchallah no wonɗen e jangirde nde noon inchallah en hi'oyay wondema haray lekki men kinno e mayre. Haray kadi onon wonɓe e sibude ka réseaux sociaux ɓen on jarnama. Hara hiɗen tori kadi feƴƴingol vidéo on fiyo nafoore nden ɓurtu yajude. Haray da iman komi innata en koyen wakkilo jangen. Jentagol ngol no moƴƴi, ma yawgol bayana no moƴƴi, ma nokkel ɗin fof no moƴƴi, kono konno ekkito jangugol ngol. Si woni ha a woti jangugol ngol hande kadi ko antum ɗettata deftere jangal hoorema faama ko honɗum woni nder ton, ko jande nden ɓuri hettude. Ko en wakkilo ekkitoɗen jangugol ngol e jange. Kala ka tawata bindol gotol wawangol hinon ɓuri yewtereji buyɗi landa. En yewtuno hanki en inni wondema fayka ka du'a'u wonde. Darsu men on hande ko nun ko al du'a wal qadar. Hari ko mas'ala himmuɗo, mas'ala mo hanuɗen famude. Sabu buy no falja e o mas'ala ɗo ko honɗum woni ngalandal. Woɓɓe inne ko fi honɗum mi toranto ɗo yo mi heɓede. Haray hiɗen andi bindi buy no tindini wondema ɗo yo goɗɗo heɓe. Haray gurdam makko ɗa windama, arsika makko windama, siko malaɗo windama, siko malkisaɗo windama, piiji ɗin fof haray windama ɗo ya arude. Joni noon goɗɗo no wawi landitagol ele joni noon si piiji ɗin fof no windaka lawhil mahfuz aɗo mi heɓede. Haray nafa ko mi woni e waɗirano du'awu yeetela. Haray nafa ko honɗum mi waɗanta du'awu ɓay mi waɗa fof ko gotum. Ceernojon inni hande o yeetotoma ko honɗum sertini hakkunde du'a'u e piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala windi ɗin adoya heɓe mi mana ko wiyete kon poddoruye. Ceernojon ɓe maki wa ha huna su'alun mashhurun. Allah subhanahu wa ta'ala yafo ɓe inni wa ha huna e hino ɗo su'alun landal mashhurun lollungal. Ɓe maki ngal ɗo landal ko landal lollungal andangal aray ngal e haqqille goɗɗo. Honno woni ngal landal jente ɗen landal ngal sabu ceernojo on o jaaboto en ɗo jababuyeji tati. O inna ɗi jababuyeji ɗon fuu marɓe ɗen haqqillaji ɓen ko e falgere ɓe woni. O addoya noon jabawol nayaɓol ngol ko ngol ɗon selli. Ceernojo on o addanay en landal ngal, o addana en jababuyeji tati.
tawata ɗin jababuyeji tati ɗon fof ko e hoore falgere kala jogiiɗe ɗen haqqille ko har ande ko e hoore falgere o addoya non ko honɗum ɓuri sellude e o masala ɗo hakkunde du'a'u e koddoriye. Ceerno ɓen maki rahimahullah wa ha huna su'alun mashhurun e hino ɗo landal lollungal wa huwa e hino ngal ɗo mi janga ngal. أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله. جرنو جنب ماكي haray goɗɗo no wawi landade ngal landal lollungal ɗo ko honɗum woni ngal landal annal mad'uwa bihi haray pellet ko tora kon sike an ko toriɗa kon in kana qad quddira si tawi woni eɓɓanoma hara hunde nden eɓɓanoma ka lawhil mahfuz lam yakun latali buddun min wuqu'ihi haray la budda wo ala hunde nden ko waɗayde. Da'a bihi l-abdu woni jiyangel ngel waɗi torike ɗum tigiri aw lam yad'u ma haramo toraki o yiɗo ko landal aranal ngal ni o inni ko tora kon si tawi woni no eɓɓano ka lawhil mahfuz haray ɗum ɗon feere wo ala ko laatoto ɗum woni jiyangel ngel torike woni ngel toraki o inni noon yeeso wa illam yakun si tawi woni laataki kad quddira hara eɓɓanoma ka lawhil mahfuz lam yaqa hunde nden waɗata sawa'un ɗum kadi no fota sa'alahu o torike nden hunde sa'alahu l-abdu jiyangel ngel torike nden hunde aw lam yas'alhu ma hara o toraki nde. Nda son faami landal ngal ko honɗum ceerno jon inni wondema ngal landal ɗo ko landal araygal e haqqille goɗɗo. Joni si tawi woni ɗo mi heɓede haray piiji ɗin fof windama ko fi honɗum mi waɗanta du'a'u par ce que ko Allah muuyi kon tultata ko o muuyali kon laatotako. Ndaren ɗo heɓuɗen feddeji tati e adduɓe ideji muɗum jaabiɓe. Ceerno jon inni koko ɓeɗo jaabi ɗo fof sella min mi addanay on ko honɗum selli e oɗo masala. Ndaren ɗin feddeji tati ɗon sen jangiɗi fi ɗi feddeji wota en sikku ɗi feddeji ɗi mulino ha ɗo ni woɓɓe no jogiiɗen haqqille aray ɓe nawnu jooɗe ɗo e waɗugol du'awu sikko du'awu lamminay jooɗe ɗo e jangugol fatiha ma waɗugol du'awu sikka ɗum lamminay ko inneten haray hiɗe yamira ɗettugol alhamdulillah hiɗe yamira ɗettugo sababuji ɗin kono noon du'awuji ɗi no wondi e nafoore. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sen jangi gurdam maɓɓe ɗam gere ɗen badre gere ɗen uhud gereji ɗi ɓe waɗi ɗin fop ɓe torotono ɓe yaha non ka tere kala ko waɗata ko yaha toro yaha ka tere golla. Jono ceerno jon inni no landal lollungal no woodi ngal himɓe ɓe wolata fi muɗum ko wondema ko hongal woni ngal landal ko innugol wondema pihum torakun kun si Allah no winduno kun a toraki kun laatoto si Allah windali kun ka lawhil mahfuz kun laatota ko haysa a torike. Ceerno jon inni aren yeeto on konguli yewta ɗin e oɗo masala kono mi yeetoto on ko honɗum ɓuri sellude. Joni may ndaren ceerno jon no mofti konguli ɗin fof o inni ceerno ɓe maki fa dhannat ta'ifatun fedde go sikki sihhata hada su'ali sellugol ngal landal ɗo seke feddeji buy no sikka ngal landal ɗo no selli feddeji buy himɓe buy no sikka o question mo posuɗen ɗo mi waɗata du'awu ɓayno windi kalahul mahfuz par ce que changeata hay fuy ɓe inni wondema ɓen sikkuɓe o question ɗo no selli o sella seeɗa fa dhannat sikki ta'ifatun fedde go sikki sihhata sellugol hada su'al ngal landal ɗo sabu ko ɓe sikki kon landal ngal no selli fa tarakati du'a ɓe terti du'awu sabu ɗum no ɓeyni fof no windi kalahul mahfuz mene min tertike du'a par ce que changeata fus ko mi windana kon min hendoto ko mi windanaka kon min hendota ko handi ɗum min ala e sonjitade toragol woɓɓe ko ɗum sikki ceernojo on
inni wondema ɓe falji sabu konko ɓe sikki ɗon woni sabu ɓe terti du'awuji ɗi ɓe wowi wadde ɗin. ceernojo maaki wa qalat fedde nden wi'i la fa'idata fihi nafa ala e waɗugol du'a wa haula'i jonnon ceernojo on no sifanade en ɓe maruɓe sifa ɗe haqqille inna ɓe torota ko Allah parce que ko ɓe toroto kon ko perdi tan parce que fo windanoma ko ɓe heɓata kon. ceernojo on ɓe maki wa haula'i ɓeɗo ɓe jogiɓe o idéologie ɗo ma farti jahlihim wa dalalihim e hoore fantingol maɓɓe majjere maɓɓe nden mutanaqiduna ko ɓe buɓɓodirɓe sike kono woni ko ɓe buɓɓodirɓe sike idée maɓɓe on no jogi koynete on contradictoire. haray ɓeɗo nde fedde ɗo haray no contribuisi hoore mum sabu sa inni wondema du'a won sa inni wondema du'a u nafata parce que windanoma ko heɓata kon awa ko fi hon ɗum ñamanta parce que windanoma kadi a ñamay ko fi hon ɗum yaranta windanoma a yaray ko waɗi ceernojon inni wo nde fedde innay nde ɓaytu woni ko ɓe windana kon laatoto ko ɓe windanaka kon laatotako hande kadi ɓe torotako. ceernojon inni jogiiɓe ɗe haqqille ɓen haray hiɓe contribuisi hoore maɓɓe haqqille maɓɓe ɗen no buɓɓodiri sabu fi hon ɗum sengo goo ɓe jaɓali haqqille maɓɓe ɗen sengo goo ɓe jaɓi ndaren ko ɗum woni mutanaqidun fa inna torda madhhabihim haray pide ko windete kon torda ko firti ko alqaida fa inna torda madhhabihim haray pide laawol maɓɓe ngol yujibu no waɗɗina ta'tila bonnugol jami' al asbabi denɗangal e sababuji ɗin komi ceernojon faala e yetade sike sen jaɓi haqqille ɓeɗen innuɓe ɓay fof no windi ko laatoto kon no windi ko laatotako kon windaki enen en torotako hande kadi en bonna woni sababuji ɗin fof par ce que fiya haaru sababu mum on konnum koya ñaamu fiya ɗon ɗutu sababu mum konnum koya yaru fiya jiido sababu mum konnum ko hiidugol e sonnajo hande kadi sen jokki ɓeɗo innay ɓe du'a u sanjata haray ko inneten ɓeɗo haray no contribuisi hoore muɗum sabu haqqille maɓɓe ɗen no buɓɓodir ko ɗum woni mutanaqidun sabu haray kamɓe tigiri hiɓe jaɓi fiya haaru ko be ñaama fiya ɗon ɗutu ko be yara fiya jiido ko be hiidoɗa e sonnajo joni noon ko honɗum kadi noon innan ton ko haɗi innon kadi fiyo piiji ma ɗin change du'a uji ɗin no wawi change e hoore fof ko gotum kono ɗon onon sendidir ɗon hakkude ñamugol e yarugol kañum e du'a uji ɗin ɓe inni haray ɗon contribuisi hoore moɗon ɗo ko konngol on non ara non golle ceernojo on addanan en konnguli ko wola kon fof o yeeto en ɗiɗo konnguli fof ɗi sella ceernojo on noon no addanne en ɓen innuɓe wondema du'a u nafata ɓaytu woni windanoma ko heɓata kon kala ko windaki ton a heɓata ceernojon inni ɓe maki ka deftere ɗo waddawa ibnul qayyim rahimallah ɓe maki aremi yeeto on seede haqqille ɓeɗo ɗen e oɗo masala wondema ɓe falgima ɓe woopi ceernojo on no yetade ceernojo on maki fa yuqalu li ahadihim goɗɗo e ɓe jogiiɓe ɗe haqqille ko honɗum jaabotoɗen ɓe hino wi'ane goɗɗo e ɓe in kana shabahu si tawi woni haarugol ngol warriyu e honɗum ɗon ɗitugol ngol qad quddira laka ɗiɗo eɓɓananoma ka lawhil mahfuz fala budda min wuqu'ihima feere wo ala ɗi waɗay akalta woni a ñaami aw lam ta'kul ma a ñaamali wa in lam yuqaddara si tawi woni eɓɓanoka kadi ñaamugol ngol e innen haarugol ngol e ɗon ɗutugol ngol lam yaqaa ɗi waɗatano akalta ñaamuɗa aw lam ta'kul ma hara an a ñaamali da son fami ceernojon ko faala yiyatade ka deftere makko iɗen andi ko ɗum o faala yiyatade ko ɓe innay ɓe du'otako par ce que Allah ko windanino ɓe fof ka lawhil mahfuz ɓe tori ɓe toraki fof no fota haade ɗum ɓe ala ɓerdino tan maɓɓe ceernojon inni ɓeɗo haqqille maɓɓe ɗe no buɓɓodiri qa'idaji maɓɓe ɗin no buɓɓodiri e mana hiɓe contribuisi hoore maɓɓe
ceerno jon inni are mi yeto on seede hiɓe contribuisi hoore maɓɓe ɓe inni gasi ceerno jon inni haray mo yetike ma ɗum ko ɗum duwaɗamo jabade landimo joni ɓay a inni wondema ko heɓata ko windanoma ka lawhil mahfuz ko a heɓata kon kañum kadi no windi ton joni ko fi hon ɗum ñamanta par ce que no windi ka lawhil mahfuz a haaray ko fino hon ɗum ñamanta joni ta ñamu awa joni ta ñamu ndaren sa haaray fi kala no windi ka lawhil mahfuz an a haaray joni ta yaru ndara si tawi woni an a ɗon ɗitay si tawi woni fof no windi ceerno jon ko inni ɓaytu woni onon tigiri hiɗon jaɓi wondema fiya haaru ko be ñama fiya ɗon ɗutu ko be yara hande kadi jaɓe wondema kañum kadi fi piijigo ya heɓu ko be toroɗa ɗum ceerno jon faala en yetade e maki wa in kana alwaladu si tawi woni ɓiɗɗo quddira laka eɓɓananoma maka lawhil mahfuz fala budda minhu haray feere o ala a heɓaymo wa titta zawja woni a hiidi e sonna ma awil amata ma korɗo ma on aw lam tata ma hara a hiidali e makko e baldi wa in lam yuqaddar si tawi woni eɓɓanoka ka lawhil mahfuz a heɓay ɓiɗɗo lam yakun laatotako fala hajata haray haaju o ala haray hitta ila taswiji e resugol jombugol wattasarri e hiidugol e baldi wa halumma jarra wano non kadi wano non haray musidɓe julɓe o yiɗo waddani en masalaji ɗiɗi hollugol en wondema ɓe marɓe ɗe haqqille ɗo haqqille maɓɓe ɗen no boɓɓodiri ɗe ñiiɓa qa'ida maɓɓe on ñiiɓa bimana haray hiɓe contribuisi hoore maɓɓe sabu ko gonga adoya heɓede haray ɗo windi ka lawhil mahfuz kaari ko ɓiɓɓe jelo heɓata so o tagama wari ka leydi ɗo haray allah ɗo windi ka lawhil mahfuz wondema haray kaari o tagete o ara ka leydi ɗo o heɓoyay ɓiɓɓe tel rewɓe tel innen wondema worɓe tel worɓe hasaba kaari rewɓe hasaba kaari aray fof no windi kono ene fii no windi ton sa ari ka leydi ga a jombay fiyo ɗum laato ka a jombata a hiiday e mbaldi ka a hiidata a hiiday e mbaldi si koyo laato ko ɗum ceerno jon inni wondema ɓeeɗo haray jaabawol maɓɓe ngolngol sella ko ɗum o inni hay si tawi woni ɓiɗɗo on no winda ka lawhil mahfuz tawa feere o ala a heɓaymo a hiidi e sonnajo a hiidale makko a hiidi e korɗo ma ma hiidale makko haray siko non darirano siko ɓeeɗo jokkano hanno important ala jombugol important ala ko wiyete on hiidugol e mbaldi par ce que fof no windi calculen sen jokki haqqille ɓeeɗo ɗen si tawi woni ko gonga kana gonga haqqille ɓeeɗo ɗen wonaɗe gonga ceerno jon noon no yetade ɓe maaki wondema fa hal yaqulu ene wi'engol konngol ɗo aqilun marɗo haqqille aw adamiyun maɗum neɗɗo bal ko woni alhayawanul bahim inne wondema mumunteji ɗin mafturun ko ɗi tagaɗi ala mubasharati l asbabi e waɗugol sababuji ɗin allati ɗin sababuji biha qawamuhu wa hayatuhu tawata mumunteji ɗin koye hoore ɗum ɗi ñiiɓi koye hoore ɗum kadi ɗi wuuri falhayawanatu kulle ɗen aqalu no ɓuri jogade haqqille wa afhamu ko ɗen kadi mumunteji ɗi no mari kadi haqqille no faama no ɓura faamude min haulai alladina eɓe jogiiɓe ɗe haqqille hum ɓe kal an'ami hiɓe waywa nemoraɗi bal ko woni hum ɓe marɓe ɗe haqqille ɗo adallu sabila hiɓe ɓuri majjude e laawol komi ceerno jon faala en yetade ngol bindol ɗo ceerno jon inni hakkunde mon e allah goɗɗo e mon no wawi innude wondema ɓaytu woni no windi ka lawhil mahfuz kaari heɓay jawdi koy so ari karnaga ko yo waalo hina yo yawmo ɗaɓɓa hay goto wiyata ɗum sina feetuɗo ceerno jon maki hakkunde mon e allah goɗɗo e mon no inna wondema ɓaytu windama ka lawhil mahfuz ko jiidotoɗo so ari kanko tun o wonay ka chambre hara o hiidale e sonnajo mo jiido ko mbo wolta ɗum noon sina feetuɗo ko hombo innata wondema ɓaytun no windi ka lawhil mahfuz kaari ñamay ha haara so ari ga
on nyamata fi itto hege ko mbo wiata dum sena fetulo cerno jon inni haray be nde fedde wolirayde ni inna be du'a u nafata bayi woni fo no winda cerno jon inni be do be ala haqqille hay mumunteji din no faami buri be parce que mumunte hino andi wonde ma tagudo mumunte on arsikay mumunte on kono si weti bimbi mumunte on tigiri yalta dabbo ya ngure e horele alla no windi arsikay ngure wana nonula do makiri non ka hadith wonde mawnu law tawakkaltum haqqa at-tawakkul alla razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana nula sallallahu alaihi wasallam maki si tawi no woni no don holorno alla onon bani adama wano cholli din holorno alla arshikirayno on wano arshikirta cholli din non sondu si weti bimbi ndu immoto ndu wira hara reedu sondu dum hay fus ala ton kikide ndu arta hara reedu dum no heewi tew on fami ka hara cerno jon inni be marbe de haqqille inna be wonde ma du'a u nafata parce que ko windana da ko fo gaynama windede ande cerno jon inni be ala haqqille go hibe contribuisi hoore mabbe didi tatabun nun hay mumunteji din no buri be haqqille parce que mumunteji din dettay sababuji din jonnon yahen do cerno jon addi fedde aranere den jaabi kebe yahne fedde didabere den kanyum kadi ko hondum inni fi du'a'u kanyum e ko doriye ndare وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعية من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في الحصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق ndaren do kadi do en gayni cerno jon gayni addo fedde arandere nden liɗi den do inni be do hay mumunteji di no buri be wowlo si wangol kongol do ndaren fedde ɗiɗaɓere nden be don inni wondema no mari haqqille ɓuri fedde arandere nden ndaren kadi ide be don kanyum kadi be do kanyum kadi kon dum do fu ko wonde nge jangude won ko masala goto ko yeta golon ene baytu woni piiji din fu no windi kala mahfuz wobbe inni wonde ma torota ko hande kadi parce fo no windi cerno jon non ko faala yetade ko du'a on ko ya toro haysi no windi ton du'a on kadi no windi ton on du'a ko nafo wata jodo do de inna baytiji di winna no magala mahfuz min torota ko alla no cerno jon addane fedde ɗiɗaɓere nden ko ɗum wiyata watakayasa ba'duhum wobbe e mabbe faminkini no mari haqqille wa qala be wi fedde الاشتغال بالدعاء جودا غولتيرا دعاء من باب التعبد على كو دمال ريغول الله سكي بيني دعاء ندفد دو بيني دعاء هنا في نو شانجا بيجي دي نافي جونته غودum go kono fo no windi ko woni tun da'aw no jeya e dewal sa tori ke Allah hare no hiduma kono hina fi shanja ko windi ko de no fedde kanyum kan don dewi dane ko deni al-ishtighalu bid-du'a gollitirgol du'a wa min bab at-ta'abbudi al-mahd dum do ko e dewal labungal pos jokki yusibu Allahu alayhi da'iya alla yobay baraji torido mo seke inno be do be fala inno haray du'a'u a hebay baraji kono nafi a jonnete goddum go ma a jonnete ko windagi kalahul mahfuz ko windi kalahul mahfuz tu jonnete la min ghairi an yakuna lahu ta'thirun wandama du'a on battinta hay e fuy fil matlubi e ko torida ko bi wajhin ma e nonego sike du'a wata battinde hay fus ko torida ko dum be faala en malal wala farqa inda hadha haraynon seda e be jogi be defedde do al mutakayyisi famin kini be no mari haqqille bayna du'a'i hakkunde wadugol du'a wal imsaki anhu eronkugol wadugol e jogitagol hara wadali du'a bil qalbi woni kaka bernde wadirda du'a wal lisani woni kaka dengal fi ta'thiri e battingol في حصول المطلوب هيكوغول كونكو تورادون وارتباط الدعاء عندهم هر جوغوندير غول دعاء اون اندي دو فدde kambe kon bihi kartibati sukuti noy wano fankugol seke sa fanki sa torike atoraki fono fota chanjata fui ko woni ko honto chanjata e de fedde do
ko wondema sa torike harayda heɓude du'awuji ko ɗum ɗon pet harayda heɓude baraji ɓeɗo inni du'a'u waylata fus changeta fus jonnatama fus sina ko windanala kon haray ko wallete o ko haray ɗa rewde Allah ida wadde ko inete al ibada ɗa wadde a dewal ndeɗo fedde kañum ko non famiri du'a'u ceerno jon inne nde fedde ɗo kadi ko faljude yahana fedde tataɓere nden joni noon komi faala en faamu wota on sikkuɗe ɗi feddeji ɗi on ɗen wolde ɗo ɓeɓe mayino ɓe lanni buy no woodi hande ko ɗe haqqille ɓe jogii wa qalat ta'ifatun ukhra fedde go wi'i tataɓere nden akkiyasu ndeɗo no ɓuri jogade haqqille min haulai e ɗiɗi feddeji feƴƴuɗi ɗo ɓeɗo inni kañum on bali du'a ɓe inni ko woni du'a on alamatun ko mande mujarradatun ɓorinde haray ko mande laaɓude boy nasabaha Allahu subhanahu Allah waɗi nden mande ɗon amaratan mande ala qada'i alhajati e huntanede haaju ndare nde fedde tataɓere ɗo haqqille maɓɓe ɗen kamɓe kon ɓe inni kamɓe wo du'a'u e koddoriye on ɓe inni du'a'u kañum waylata seke koddoriye on windi du'a'u battinta fus kono du'a'u on tuma waɗɗa du'a'u haray ɗum ɗon neɓata Allah waɗane konko windi ɗon ka lawhil mahfuz sike ɗum ɗo ko mande tuma Allah kamɓe ko ɓe falama innude tuma Allah faala okkudema goɗɗum wo ma waɗude ko windi gon ka lawhil mahfuz arsike haqqille toragol tuma toriɗawo Allah subhanahu wa ta'ala yaltinane jippinane ko windi kon ka lawhil mahfuz ɓeɗo kañum inni wondema waɗugol du'a'u ko mande pet wona fi changeante situation ma wallete ma ɓe jonnete goɗɗum o ko mande pet ko ɗum woni ɓe fandi ɗo mande sike tuma Allah subhanahu wa ta'ala falama jonnude goɗɗum wo o andintinte du'oɗa du'a'u on wona mande seede neɓata heɓa konko toriɗa ɗon ko windi kon ka lawhil mahfuz ɓeɗo ndeɗo fedde ɗo kañum kadi ni ɓe famiri haray musidɓe julɓe ka andintingol ɗum ɗo ko jangugol ɗum ɗo na bayana ɗo en jangay woni ko deftere wonɗen e jangude ko ɗum waɗi haray lan inna jama on yoɓe ɓeydu concentrandagol fi famugol haqqillaji ɗin e nde fedde ɗo kañum inni wo du'awu ko mande laaɓude poy wona fi haray nde battinayi fa mata wuffiqa al abdu liddu'a tuma jiyangel ngel artika waɗugol du'a wo kana dhalika haray ɗum ɗo laatanike mo alamatan lahu mande wonandemo wa amaratan ala mande wonandemo kadi ala anna hajatahu wondema haaju makko on qad inqadat haray lanni haray huntama ɓe nde fedde tataɓere ɗo ko ɗum kañum faami ko wondema du'a'u nafi battinayi ko mande pet wondema neɓata Allah subhanahu wa ta'ala jonne ko falala ko وهذا كما إذا رأيت جنون ابن القيم رحمه الله نبيان دي مثال حق اللي تبيت وفامي دين كو يوندري إني منو دعاء ابن القيم إني حق اللي بيدو دين بيدو كونو بفامي دعاء إني أتي مبيان مثال في يوم فامو حق اللي بيدو دين كونو بفامي كابي كوني دعاء بين وهذا كما إذا رأيت أندون وإي وساهئي غيما دولر أسود بالير باردا بوؤنde في زمن الشتاء اندungu اساي ndungu cerno jom be maki innu be ben wondema du'a u ko mande tun nafi du'a won battinay ko mande tun be inni be do no waywano innu be dulere sahi dulere balere kirom tawa hinde wondi e hendu ɓuɓundu e ko wi'ete innen e ndungu haray kon ɗum habbila ko saajugol ndiyam e ndungu sa hi'i si ndiyam ɗan ƴiwni haray ɗum ɗon ko mandi hon ɗum neɓata ndiyam ɗan saaja ɓeɗo kadi indi wondema waɗugol du'a'u ko mande haray neɓata haaju ma on hunto a kamɓe ko ɗum ɓeni wondema waɗugol du'a'u ko mande neɓata haaju ma on hunto kono naafi ko du'a'u on woni battinde kamɓe ko noon ɓe famiri nde ɗo fedde ko ɗum ceerno jon inni wondema wa hada kama idha ra'ayta ɗum hino waywa sa hi'i gayman duulere aswada ɓalere baridan ɓuɓunde fi zamani shita'i e saayi ndungu fa inna dhalika haray hi'ugol ɗiɗo
دولر بالير بوبونde en dungu fa inna dhalika dalilun haray dum do ko dalil wa alamatun emande ala annahu yumtir wonde ma haray nde dulere do ko ndiyan dar rondi saajayda o yi cerno jon do waddani en konguli tati o yetto en dido konguli fu kala jogiido o ideologie do de hakkille do andu ko hore fam jere mo woni qalu nde fedde do kanyum kadi non hino wi'a wa hadha hukmu ta'at beni ko ni woni kadi nyaawore dewe den ma as-sawabi wondude e onno e baraji di nde fedde do kanyum ko num sa wadi dewal hiden andi enen ko num holi den sa wadi dewal hida mari baraji nde fedde do non kanyum hinanum beynata sa wadi dewal haray dewal ngal ko mande wonande hebugol baraji kono na dewal ngal jonnuma baraji di kambe ko non be family wonde ma sa wadi do ko moddi baraji ko hebata kon anduna dewal ngal jonnuma di baraji ko woni ko dewal ngal woni mande fi ya hebu baraji di nde fedde do kanyum ko non family be maki kadi wal kufru wal maasi ma al iqab keferan kako e wadugol geddi dum non kanyum kadi wondude e lette iden andi goddo so siko kefero o wadi geddi alla ya fakimo o lettaymo kono nde fedde do kanyum hinano family nde fedde do kanyum ko dum family keferan kaku e geddi ko mande fi lettede kono na innen wondema geddi din e keferan kaku mangum lettuma ko woni ko kanji woni mande lettede haray hina kanji lettuma nde fedde do kanyum ko non family hiya amaratun ido ko mandeji mahdatun labudi poy li wuqu'i thawabi fi hebugol baraji wal iqabi elette la annaha wana fi dido asbabun lahu ko sababu wanande sike ko kanji woni sabu o inni wa hakadha ko non woni rikadi haray toujours ko nde fedde tatabere do ibnul qayyim rahimahullah be woni e jantade wa hakadha ko non woni rikadi indahum kabe do al kasru fusugol mal inkisar wondugol e muncutugol sike sa detti dum do akiti fusi muncitike andu kambe ka haqqille mabbe na fusugongol woni sabu muncitagongol kambe fusugongol ko dum woni mande muncitagol wal harqu sumugol ma al ihraqi wondugol e sunnugol jantode sumugol e sunnugol kambe ka haqqille mabbe wona sumugongol woni sabu sunnugongol kambe sumugongol ko mande fi sunnugol wona fi ko sabu sunnugol haray non dum do ko mas'alaji en wonde makko philosophie ko dum wadi haray wato jini dum annagol sabu ko mas'alaji philosophie wal izhaqu hirsugongol ma al qatli wondugol e warugongol laysa shay'un wona hay e hunde min dhalika e dipiji jantadi do sababan sabu albatta fiu seke konum be fandi ka masala do nde fedde do kambe sa hirsi ko hirsata ko mai anduna ko hirsuda kon woni sabu ha mai andu hirsugol mangol ko dum do woni mande fi mai gongol wona kan woni sabu enen non konum holi den enen la sa hirsi mai hale ko sabu ko hirsuda ko mai da ko nde do fedde kan ni nanu ngol cerno jo ko pi ani en de mi se do fop ko yeta gol en nde fedde do kayre ko dum de fami ko wonde ma du'a uji din na kanji woni e battinde kanji ko dimande pet hollugol nebata Allah subhanahu wa ta'ala okkore ko faala la kon kanji ko mande wadani en konkuli tati musibbe julbe mirezi madi di fop e der kongol e der phrase di duda fedde arande den joni ko hondum faala be jabagol do ko question innaybe ben wonde ma du'a u hitta ko perdi tan parce que ide mari bindi innudi do yo ontigi hebede haray ko ontigi hebata ko fop windama ka lawhil mahfuz duubi makko din arsike makko on jundi makko din siko danejo siko balejo si o nawnay si o likkay ko wonata sabu makko fop no winda detaya 100% ka lawhil mahfuz honto no inete ka lawhil mahfuz ka piiji din fo alla yamiri don yo winde inni karambongol windi ko wadata kon fop karambongol windi fop ado yen tagede ado yen ardega fop no windi hay fustul tata kadi ko windi ton kon cerno don non inni buyno wodi majjube
innay be wondema si fof no windi ton haray ko fi hondum mi yangoto fi wadugol du'awuji bay fof no windi ton hande kadi ceerno jon inni are mi yeeto on de mari feddeji tati mo kala no mari idéologie différente e oya are mi yeeto on ɗi feddeji ɗo mi yeeto on ko honɗum selli e oɗo masala fedde arande nden kañum inni du'a u nafata par ce que fo windanoma haray hande kadi on ɗum sila fala atorike sa fala ka atoraki fo ko gotum nden fedde ɗon ceerno jon inni nde ɗo kayre tigiri hinde contribuisi hoore mayre par ce que si innama no windi ton hande kadi na ya toro awa ko fi hon ɗum ñamanta ko fi hon ɗum yaranta ko fi hon ɗum jombanta ko fi hon ɗum ɗaɓɓoyta article ma on ewre fo no windi ton ɗum waɗi ceerno jon inni ɗo haray nde fedde ɗo ta en kippo fi mayre par ce que nde ɗo no contribuisi hoore mayre fedde ɗiɗaɓere nden ɓen ɗon inni wondema du'a u ko fiya heɓudewal pet ko baraji changeta fus par ce que koko windi gon kala wilma fus ko ɗum allah ɗiɗaɓere nden ɓen ɗon ɓe inni ko ta'abbudil maham fedde tataɓere nden inni honnum wondema haray ɗi du'a uji naafi ko kanji woni e battinde kono ko ɗi maande ke neɓata allahu subhanahu wa ta'ala jonne ko faalaɗa kon tuma o faalama jonnude hunde wo haray honnum o muyante ya toro o waɗa ɗum ɗo maande fiyo du'a ma o jaabo haray kamɓe ɓeyni ko maande wona sabu c'est que nde fedde tataɓere ɗo no sendidiri hakkude ko innete inne wondema assababu e ko innete al alama awil inne wondema amara ceerno jon noon noddan nden konngol nayaɓongol ko ngol selli o inni walis sawabi haray sawaba on ko honɗum anna hahuna qisman thalithan o inni wondema haray ko woni sawaba haray e o mas'ala ɗo hino mari geɓal tataɓal ko honɗum o inani ɗo geɓal tataɓal sabu en jangi geɓe ɗiɗi kanko o inni tataɓal no woodi joni noon mi holla on ko honto o woni e inno ɗo geɓal tataɓal fi en andu ko honto ceernojo nga tokki ceernojo on ako tokki ako ɗo mi janga bindol ka o annal innen ka fuɗɗuɗen ɗon tigiri wa ha huna su'alun mashhurun wa huwa anna almad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun liwuqu'ihi ɗo ko landal woni go'o ko muuya kon si tawi woni eɓɓama haray ko be laato woni go'o da al abdu aw lam yad'u woni o torike woni mo toraki ɗum ɗo ko landal aranal ngal ni landal ɗiɗaɓal ngal wa in lam yakun qad quddira lam yaqa si tawi woni eɓɓanoka waɗata sawan sa'alahu al abdu aw lam yas'alu o yi ɗo ko lande ɗiɗi ceerno jon non inni wo ngal landal ɗo landal tataɓal no ɗo ko ngal landal tataɓal ɗon selli e oɗo masala ko on non landal tataɓal ɗon o faala e yetade leyga ko ɗum ceerno jon innani en ɗo a leyga mi yaltina walissawabi anna hahuna haray hino ɗo e oɗo masala qisman le inne wonnama sendore salitan tammere hara wona inne landal mangal an ko calɗi ɗiɗi jogi kono masala on ko calɗi tati jogi mo accuɗa on ko on ɗo woni sawaba sike ceerno jon ko faala e yetade an landiɗo ngal landal ɗo tigiri koye hoore faljere par ce que a landi landal marngal calɗi tati jantiɗaɗi ɗiɗi ceerno jon ari inni armi yetoma tata ɓon ko on ɗon woni innen wondema gonga o ko ɗum wanen walissawabi anna hahuna qisman thalithan gayra ma dhakarahu sa'ilu hara wona landal ma lande ɗiɗi ɗe landiɗo on landiɗe wa huwa haray imo yetade noon ko woni sawaba kon masala inne woddema sendore tammere nden e ni ko nden ɗon a selli wa huwa e nonde ɗo wa huwa ko woni ɗum noon anna hada al maqdur koko eɓɓa quddira eɓɓirama bi asbabin sababuji ndare ceernojo min diqqati ibaratihi ceernojo on no andira walli no juɓɓuɗi ceernojo addani en konngoli tati waddande en nayaɓon o addani en landal marngal calɗi ɗiɗi o inni ko saldu tataɓuru ndu woni gonga o inni wondema ko windi kon ka lawhil mahfuz seke ndel aduymi heɓede ko windete ton kon
ate mi windi heɓede ko windete ton kon si mi heɓay siko mi tampowo siko mi heɓowo siko mi danejo siko mi ɓalejo duuɓi an lajal an ko ndu wonta sabu an fof no détail à 100% kalawil mahfuz ceerno jon non inni wa huwa anna hada al maqduru konko eɓɓa ɗon konko eɓɓa kalawhil mahfuz quddira ko eɓɓira bi asbabin ko sababuji sekke ko windi kon kalawhil mahfuz haray no windi kaari ko archike makko onni si o toraki si o torike non o heɓay ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo jakka mi andi on non si a toraki ko yeru ko ɗum ɗon ko windi kon heɓata jon non sa torike konko eɓɓana wonande torotoɓe ɓen heɓa jakka mi andi on du'awu no nafa piide misal piyana misal fiyon faam illen hara no windi ton mi heɓay no mi heɓay 50 euros hara no windi ton 50 euros nyande go kaari heɓay o 50 euros ɗo si o torike non on 50 euros mi wattanaymo 100 euros hande kadi sa toraki sa waɗali du'awu ko 50 euros on wonɗa e heɓude sa torike non hande kadi oya 50 euros kadi ɓeydo jaka mi andi du'awu no mari nafa joni non goɗɗo no wawi innude ene ko windi kon kalawhil mahfuzi sanzi ka sanzali fi hon parce que o 50 euros ɗo kaka lawhil mahfuzi o windi 100 euros on kañum kadi fof oya 50 euros kadi ɓeydaɗo kaka lawhil mahfuzi windi jakka mi andi koko woni ka lawhil mahfuz e ko woni ka malihil mahfuz woni e ɓeydodirde na fiide ko woni kon ka lawhil mahfuz haray goɗɗum no iwde ka yaasi wayla ɗum ɗo nda son fami masala jakka mi andi on non si du'a'u sanji ko wi'ete koddori e windi ɗo ka lawhil mahfuz on na yen innu du'a'u on sanji ko windi kon ka lawhil mahfuz wayli ko yen innu no ko yen innu wonde makko eɓɓa kon ka lawhil mahfuz monti ko eɓɓa kon ka lawhil mahfuz koko windi kon ka lawhil mahfuz du'a on kadi ka lawhil mahfuz mo winda nda sen fami ko waɗi a ceerno jon inni anna hadha al maqdur haray koko eɓɓa quddira eɓɓirama bi asbabi sababuji wa min asbabihi no jeya non e sababuji muɗum ɗin addu'a waɗugol du'a falam yuqaddar mujarradan haray eɓɓiraka tun an sababihi hara wonda e sabu siki piiji buyno ka lawhil mahfuz ko eɓɓirade hon non inne wondema sababuji kaari jiidoto ɓiɓɓe jowo si o jombi yalasen fami kaari jiidoto ɓiɓɓe jowo si o jombi joni noon si goɗɗo ari waali kayni mi jombata sa heɓali ɓiɓɓe aynayi go non no windi a heɓa ɓiɓɓe jowo si a jombi voilà hinno wawi kadi ɗumannade nan non kaari piide misal kaari haray mi okkoraymo ɗum ɗo si o toraki si o torike noon mi ɓeydanaymo ɗum ɗo hande kadi sa toraki ko yeru ko eɓɓanaɗa ɗon ko heɓata sa torike noon ɗum ɗon ɓeydo jaka mi andi du'a on inna ɓen du'a on a nafata ko hoore sama kala ɓe woni du'a no nafa hebbinoɗen waɗugol du'a uji hebbinoɗen waɗugol du'a uji ɗin no nafa bala uji buy no wopa en ara tawa masibo no feƴƴi pet ma masibo wope ma ɗuma sikka ko goɗɗum hat ko du'a uji ɗin hara no windino ton kaari ɗum ɗo heɓaynomo si o waɗi no du'a haray ɗum ɗo wopaymo kadi hande kadi si wopima na ya innu ko windi gon ka lawhil mahfuz waylike waylaki sabu no windi ton ɗum ɗo heɓaymo so waɗali du'a so waɗi du'a heɓaymo jakka mi andi du'a e alqadar ɗum no waywa sa inni alqadar ma alqadar par ce que du'a on ko min alqadar ɗum ceerno jon faala en yetade ko masala hittuɗo himmuɗo mettuɗo faamude ko ɗum waɗi ceerno jon maki ɗo walakin quddira haray piiji walakin kono quddira eɓɓirama bi sababihi sabu hunde nden fa mata ata al abdu tuma kala nde jiyangel ngel waɗi bi sababi sababu on waqa al maqduru ko eɓɓa kon o heɓa yana si allah inni wondema kaari si waɗi du'a mi okkoraymo ɗum ɗo tuma waɗuɗa du'a wo heɓa sa waɗali du'a on an heɓata ko ɗum ceerno jon falan inno wa mata lam yati tuma kala nde o addali jiyangel ngel bisababi sababu on o ronki wadde du'a intafa haray riwi ma heɓata almaqduri ko eɓɓa kon sa waɗali ko du'a on a heɓata kon ko eɓɓa ɗon jaka mi andi musidɓe julɓe hiɗen hani famude piiji boyi
piiji buyno wodi Allah no eɓɓi ka lawhil mahfuz ɗiɗo mi heɓay mi tori mi toraki piiji goo non Allah no waɗi ka lawhil mahfuz indi ɗiɗo ko so torike ko ɗiɗo mi eɓɓanimo si o torike mi ɓeyday haray koye wakkilo toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala jogiiɗo ko lannata kon ko ɗum ceerno jogini fa mata tuma kala atal abdu jiyangel ngel waɗi ma addi bisababi sababu on waqa al maqduri haray hande kadi ko waqa al maqduru hande kadi ko eɓɓa kon yana waɗa wa mata lam ya'ti tuma kala nde o ronki wadde du'a bisababi sababu on du'a on intafa al maqduru ko eɓɓa kon o ronka heɓude wa hadha ɗum ɗo no wa'i kama quddira wano eɓɓira non ashaba'u harande harugol warri e ɗonɗitugol ene harugol ko honɗum woni sababu mum al akal ko ñamugol warriyu ɗonɗutugol ko ɗum woni a sababu mum ashurbu ko yarugol jaka mi andi on wano no hirɗen ɗo ni ceerno jongo faala yetade wano no hirɗen ɗo ni harugol ngol sabu muɗum ko ñamugol ɗonɗutugol ngol sabu muɗum ko yarugol ko non woniri kadi piiji goo no ka lawhil mahfuz hiɗi waɗana sabu sa waɗi sabu on a heɓi hunde nden sa waɗali sabu on a heɓali hunde nden ko ɗum woni du'awuji ɗi wa quddira al waladu ɓiɗɗo on eɓɓama kadi a heɓiraymo bil wat'i hiidugol e sonnajo e bandi sike sino windi ka lawhil mahfuz kaari heɓay ɓiɓɓe tato fiyo ɓen ɗon heɓo ko ɓe hiida e sonnajo kadi sino windi ka lawhil mahfuz o heɓay ɓiɓɓe tato ko ɓe o hiida e gorko ko ɗum ɗon ɗuma ceerno jom faala en yetade sike piiji ɗin fof hay sino windi ka lawhil mahfuz kono no waɗana sababuji sa heɓi sababuji ɗin a heɓi hunde nde kono sa innen sa croisi bras a inni min on ɗeftata sababuji ɗin a heɓata hunde nden par ce que par ce que piiji goo Allah no yowidiri ɗi e sabu harugol ko ɓe ñaama ɗonɗutugol ko ɓe yara heɓugol ɓiɗɗo ko ɓe hiida e sonnajo on famin ka ngesa ma mban fiyo mba fiya wa'u ko ɓe sanka wa hakada piiji ɗin buyi kono fiya heɓu jawdi ko ɓe ɗaɓɓa kono ko ɗum ceerno jogini wa quddira kadi eɓɓama husulu zar'i heɓugol remuru bi mana wa'ugol remuru bil bazri sankugol fiya kañum kadi fiya wa'u ngesa ma ban ko ɓe tawata hara a ɗettino sababuji ɗin sababuji ɗin konnu ko sankugol duulo waɗa piiji ɗin fof wa quddira khuruju nafsi eɓɓirano eɓɓama kañum kadi khuruju nafsi lhayawan yaltugol wonki mumunte bi dhabihihi hirsugol mumunte on sike ko ɗum woni sabu yaltugol wonki kin e mumunte on ko hirsugol ɗum ɗo ceerno jom faala bonnutude nde fedde nde sakkiti ɗe jantade ɗo innaɓe kañum ko maande wona kañum wonta sabu wa kadhalika ko non woniri quddira eɓɓama kadi eɓɓama duhulul jannati natugol aljanna eɓɓirama sabu mum ko honno bil amali saliha ko waɗugol golleji moƴƴi wa duhulil nar eɓɓirama kadi natugol hiite sababu mum ko honno bil amali sayyi'a ko golle bonɗe wa hadha al qismu o inni nde sendore ɗo nde sendore ɗo huwa al haqqu ko nde woni gonga sike innugol wondema du'a uji ɗin ɗi nafay ceerno jon inni wa hadha al qismu ande ngol konngol ɗo nde sendore ɗo huwa al haqqu ko nde ɗo woni gonga wa hadha alladhi hurimahu sa'ilu o inni ko ngal ɗo geɓal landiɗo on ɗalira landiɗo on bo o landiɗo dow ga ko attiɗe jangude kon sabu kanko ko inni wondema du'a ala nafa par ce que sa tawni a torike inne wondema changeta hay fuy waddi konnguli ɗiɗi ceerno jon inni wo ko ngol konngol tataɓol ɗo landiɗo on faɗi ronki faamude ko ɗum faandi wa hada alladi hurimahu sa'ilu haray ko nde ɗo landiɗo on faɗira walam yuwaffaq lahu o hawrindinaka e faamugol ngal landal tataɓal ɗo sendore tataɓere nden e hoore ko nde ɗole jogi ko wiyete haqiqa jogi gonga musidɓe julɓe hanka janguden ɗo
fi wata jama on majju ka deftere ɓayi hiɗen andi aray ina fo woni patient jangugol ɗo halfere e ɗi masalaji philosophie ɗo haray kon ɗum fala ɗen famude ko komi yewti ɗo fof hay sa famali ɗum ɗo fof faamu komi woni e yewtude ɗo ko ya faamu du'a uji ɗin hiɗi nafa wota seytani aro hode dey innugol no haray Allah windino ko heɓata kon fof hande kadi wata toro par ce que ko winduɗa kon ko Allah inni kon heɓay goɗɗo wata sakkade ko Allah inni heɓata kon goɗɗo watama jonnude tertoɗa du'a ko ɗum ceerno jam faala en iyaka wa hadari ta jaɓu waɗugol ɗum ɗon fewu andu ceerno jon inni wondema piiji ɗin fuu no windi ka lawhil mahfuz du'a on kadi no windi ka lawhil mahfuz Allah no waɗi piiji ɗin inni ɗum ɗo mi jonnaymo o tori o toraki mi jonnaymo heferɓe buy koye nder ɗum wuuri hara no windi to honno ɓe heɓay ɗum ɗo ɓay tu woni ɓe ala kaka hite ɓe fokkiti ɓe heɓay ɗi piiji ɗo piiji goo non no windi ton haray ɗiɗo ko toriɗo lan tum mi jonnata ko sa tori kamo si heɓa ɗin kadoji ɗon mi addino misal hanki sen fami ngal misal ɗon en fami koko janguɗen ɗo fo giɗa fuɗɗiɗen hande no wayi wa sen inni ɗo joni ɗen organise de compétition dogugol marathon sen waɗi ɗo compétition kala tawaɗo ka nder compétition o jeyama e tawaɓe ka nder compétition sinnama komɓe tawa ka compétition tawi a tawama e doguɓe ɓen a tawama ka compétition ka voilà kono noon kadoji ɗin na tawede gol tun ka compétition kadoji ɗin ko jonnete ko inne wondema ko premier et deuxième et troisième awa du'awuji ɗin kadi walillahi lmasal ala piiji go hino ton en fo hiɗen kafidi a toraki Allah jonnete ko Allah windamma kon kono noon kadoji goo no ka lawhil mahfuz har Allah no windi ɗi yowediri ɗi e du'awuji ko sa waɗi du'awuji si hendoɗa ɗin ɗo ko noon woni masala sa faami ɗum ɗo haray a faami koko ɗum andi ɗen fof ko woni ka jangugol ɓay haray ko gandal wonɗe wona bayana o addani en konnguli wowla ɗin fof ka masala o eni ɗiɗo fof ɗi sella haray ko ɗum ɗo selli haray koko selli comme sifani en ɗo joni noon musidɓe julɓe yahanen kañum kadi ley o inni addu'a'u ceerno joni gayni oɗa masala mo arde kadi e masala go mo arde e landal go ɓa joni lanni enen e fermi ɗum no o inni du'a'u min aqwal asbabi no jeya e ko ɓuri jogade e doole fi huntugol ko falana ko du'awji ɗin sabu du'awu ko fi hunɗum hen no mari doole par ce que sadaka sa waɗi sadaka mo fottuɗawina ye hanke noon sadaka ma on jama on aruno ye jama on ƴakkuno ɗon tewu yara ha po coppacannagiji ɗin ɗum weltine ɗum ɗumannoma sike yigo no wawi natude on no e sadakaji ɗin kono du'a'u antum ko joɗiɗa antum hay goto renama fewtuɗa Allah subhanahu wa ta'ala holluɗa hoore ma ko a fus ko kanko jogii doole mantirɗamo tawhide on mantirɗamo inɗe makko ɗen mantirɗamo sifaji makko ɗin hollurɗamo ko a fus holluɗamo kanko jogii doole kanko jogii ko lannata holluɗamo ɗum ɗon fof hay goto renama ko antum e wonki makin e makko andi ko ɗum waɗi ceernojon inni du'a'uji ɗin du'a on min aqwal asbabi no jeeya e ko ɓuri jogade doole e sababuji waɗayɗi fiya heɓu konko toriɗa ɗo du'awuji ɗin joni noon musidɓe julɓe nandintina kadi toɓɓere wotere hettu musidɓe julɓe accen ko woni wo innugol mi yahay kaari toranolal Allah no an e Allah ko ɗum bonnuɗa Allah ha ka ronkata fewtude Allah inna mi tuubi min kadi mi toroma an mi addana on misal si tawi woni an hiɗa andi ɗo goɗɗo on sondo kala o inna e mammi hollidiri e ruwa on ma hara hiɗa andidiri hiɗa andidiri e ruwa on kaari kadi no andidiri e ruwa on ko fi hon ɗum nulanta inna kaari yetolana ruwa on yo okkoran ɗum ɗo sina mari possibilité an kadi hollutugol ruwa on ko an duwa yawde hollita ruwa on andidira e ruwa on yewtida e ruwa on awa wota en waɗu hoore men victime kon woni victime kala ko mi maapi aray mi ɗaɓɓay ɗo are hoore kuɗɗol mi an jonna goɗɗo on tigi toranolal ngal an kadi toranoɗa hoore ma Allah an ko fi hon ɗum jaɓanta waɗugol barriére hakkunde ma Allah subhanahu wa ta'ala ko hon ɗum sikkata wondema Allah nañuma
كونو حدي فوت الله سبحانه وتعالى توبا هولي الله سبحانه وتعالى عندي جمادي هاري مصيبة جوبة en innadi wonde mata dabbir himbe ben du'a kono anka di wadan hore ma du'a Allah subhanahu wa ta'ala dabbu contact e makko dabbu connection timudo tis hakako na ma Allah subhanahu wa ta'ala accu wikkagol hore ma accu libugol valeur ma hay ko dum wadi enen kadi eto den etete den fu wakilo de welde Allah subhanahu wa ta'ala wadi cerno deni du'a on min aqwal asbab no jaya e du'a e sababuji buddi jogade dole din go hadisati kadi di janguden din fu di nulaado torori din fu en nanani nulaado no maka are mi torano on nulaado ko maki ko kala jangudo di andi ko an wona inne de yo wadu haray ko en wakkilo e dum jonnon haray sifa di kongoli do hede ngande haray ko rezo hoy go wonde nge bonnude ay hede ngandi wobbe kanum gadi ko e du wuri wa hina idin ontumanon فالدعاء هري دعاء من أقوى الأسباب نجيا إبيدي جوجي دي دولة دين فإذا قدر وقوع المدعو به فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء ستوي وني ودغول كتورنا كون إقام ودغول بالدعاء دعاء وإذا قدر سإقرام wuku uyanugol ma wadugol almad'uwi bihi kotorakon biddu'a sabu du'a on lam yasihha an yuqala haray sellata yo wi'e la fa'idata nafore ala fi du'a ka du'a kama la yuqalu ko nuwonir kadi wi'etake la fa'idata nafore ala fil akli nyandu wa shurbi e yarugol wa jami'il harakati e dendangal inne mimminagol wal a'mali e golleji walaysa shay'un dido fu lataki min al asbabi sababuji anfa'a buraydi nafude min ad-du'a'i du'a wala ablagha wonaka di buraydi yottagol fi husulil maqlubi e hebugol kotorako konum di bindi do fandi mirez manay fu cerno don inni baytu woni on andi wonde ma du'a uji din no nafa hay wata on wiide bay du'a on nafata paske ko winda kon ko waday dum wata on wiide kadi nyamugol gol e yarugol gol e memminagol gol e gollugol gol nafata no nafa no hirden do ni haysi no windi ka lawhil mahfuz a nyama fi ya haro haysi no windi ka lawhil mahfuz on tigi don ditay kono ko be yara fi ya don dito haysi no windi ka lawhil mahfuz kari hebay dum do ko be memminoda haysi no windi ka lawhil mahfuz kari hebay dum do ko be golla ko no wondiri kadi du'a uji din kanyum kadi ka lawhil mahfuz di windi piiji go no ton ko yowindiradi e ko wiete innen wonde masababuji hare musibbe jubbe ko do wonden hattude darsu men jango jon ko hondum on non kadi buri hettude hare ko de deftere wonde e jangude ko minata jama'o wowtinen hoore men en jangugol te wowtin hoore men jentagol tum yetela ko docteur Jombo jenti ha woni médecin jo ma ko docteur Jombo jenti inna wonde ma ko avocat Jombo jenti ha woni avocat jo piiji din ko be yangoda fi ya fam jango darsu men on ko honnum en janga e sahababe ben e himbe mudduben ko honno be torortono ha Allah subhanahu wa ta'ala jabina nabe ko yewtuden do wonde ma du'a uno nafa jango en hi ay sahaba ben ko honno be tororayno Allah jabina nabe yeta godden enen kadi hedditi ben toroden fiyo Allah jabina en sabu du'a uji din no nafa haray ko ndo woni darsu men on jango en sifoto sahaba be ben harsi be mapike be fewtay Allah be toro dum holli en wondema ko sahaba belle buri faamude diina kan e di enen ko sahaba ben pan sabu kambe be wuri di honnum enulado sallallahu alaihi wasallam jonnon ben don hollay en kambe ko honno be tororayno Allah jabinana be sibe bittino ke kanyum kadi hari ko e du'a uji di be fewtata wonono jangino den no nulado sallallahu alaihi wasallam hari sibe hebi haaju sattiribe ko e du'a uji dim be duman be fewtayno jango e jangay sahaba ben kanyum kadi ko honno fewtirayno ka du'a uji ittandama Seydina Umar ha sahaba be hedditi ben hi en dum do fu kadi ko cerno do woni e jantanade nulado hari si sattiribe be wada e du'a
Seydina Umar si sattirama waɗa du'a ɗum ɗo ko puusugol enen kadi sen heɓi sattedeji en holluto Allah subhanahu wa ta'ala iɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi yo Allah yaafo o ceernoɗo yaafo landiɗo ngal landal ha hande woni duuɓi 100 ha yeeso gila nde deftere nde winda ha ɗo woni ɗen nafitorde ngal landal ngal o landiɗo sabu landiɗo on koye hoore laaɓal reedu o landi jaabiɓe ɓen kadi jaaɓi e hoore laaɓal reedu ko ɗum waɗi hande hiɗen jooɗi ɗo ɗen nafitorde ngal gandal wongal ka deftere wiyetende ɗo adda wadda wa ibnul qayyim rahimahullah enen kadi wonɓe e sifude ka réseau sociaux ɓen addi ha kala ka julɗo hikkori yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan en ande men ɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓantu fi meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala jaamin ɗi du'awuji meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓantu fi meɗen kañum e jurriyaji meɗen yo Allah naadu jalbindi e welo welo e pottal e yurmede ka galleji men yo Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗintin sheytanuji inne wondema hakkundeji meɗen yo Allah waɗuɓe ɓiɓɓe men sabu naadugol diina e ɗe leyɗe yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe doole no ɓe jangira ɗo ha ɓe ɓa diplôme ji molanaɗi tawata ɓe ñiiɓi ka dawlawo inne wondema ka diinawo iɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala o sonjamu jogiɗen ka meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan en mo yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan en mo yo Allah okko en lanɗo ñiiɓinowo nuɗɗal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndin yaltina en e o sonja e o konnago e o hasidankako hakkunde ɓiɓɓe leydi ndin iɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kala lorrowo en yo Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗintimo hakkundeji meɗen kala maranɗo e nafa yo Allah subhanahu wa ta'ala to ɗum nafa kan hanka hewten ɗe nawnaje sakiɗe yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltin nde nawnare hakkunde tagore nden yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltin nde nawnare hakkunde tagore nden hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi ɗi waɓutuji ɗi wonɗen ɗo ka suudu yo Allah arsuku en wawgol révisugol hoore muɗum waɗa bilan yaltintina ellaji mum ɗin ñawda ellaji mum ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala okko e nafitorgol ɗi tanji men enen ɗo fof yo Allah subhanahu wa ta'ala moɓidiro en kal janna mawɓe ɓen feƴƴiɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe wuruɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala poɗu balɗe maɓɓe enen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala dumin cellal hakkundeji meɗen okkora en duuɓi e dewal jaɓangal hara hiɗen hatta ɗo en hiidi kadi janggo e midi e 15 midi 30 e 15h30 e 22h30 hara jarni onon ɗon fof wonɓe e siwude ka réseau sociaux wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh